kukamenya ukakabika mu mutwe nimba ushaka kwika imodoka cyangwa nimba ushaka kumenya imodoka. Niko mubibona, iyi ni vitesi ya mbere, iyi ni iya kabiri, sibyo? Iyi ni iya gatatu, iyi ni iya kane, iyi ni iya gatanu, iyi ni reverse. Bivuze ngo tugiye kuzishyira mu bikorwa tuzibereke. Iyi ni rimwe, iyi ni kabiri, kumva, iyi ni gatatu, ayibonye, iyi ni kane, iyi muri kuyibona. None iyo bigusabye konake, ikintu ukora wowe cy'ingenzi, uraza ya konake yawe ukayishyira hehe? Ukayishyira mu modoka. Konake yawe uyishyira mu modoka. Ubwo iyo urangije gushyira konake mu modoka, urakata. Iyo ukase rimwe buriya ubutumye binyoteri byaka, utuntu nk'utu ngutu twaka mu modoka nk'iradiyo ikaka, kumva, ukaba wakwatsa n'amatara, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo wahagarara ukayisubizamo. Wibuke kano kantu kugira ute? Kugakanda, warangiza ukamanura ubuferiyamu ubuyikuyemo. Noneho urongera ukagakanda, ukakazamura, feriyamu ukaba uyishubijemo. Uri kumva? Hi guys, nongeye kubashimira kubera ubwitange bwanyu mwagaragaje, ndetse tugiye kwiga uburyo ki watwara imodoka wibereye mu rugo iwawe. Nta bintu byinshi bigusaba buriya gutwara imodoka, biragusaba ngo ukurikire ino video ngiye kubashyiriraho kugira ngo umenye gutwara imodoka akantu ku kandi. Kandi ikindi cyo bigusaba no kuba ufite utumega dukenya aho ngaho iwawe, ubundi ukiga imodoka ku buntu. Bivuze ngo turaza guhera ku bintu bitatu: kumenya gukoresha amavitesi, kumenya kwatsa imodoka, no kumenya gukoresha ibirenge ari byo pedale, feriyamu, ambrayage ndetse n'amavitesi. Byose naza kubibigisha, ariko nimba ari ubwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kugira ngo dukomeze. Iyi ni feri, uyu ni umuriro. Bivuze ngo iyo ukanze gutya uba wagiseriye imodoka. Bivuze ngo uyu ni umuriro, iyi ni feri, iyi namburi yaje. Bivuze ngo ni ibintu bitatu ugomba kumenya mu mutwe cyangwa ukabishyira mu mutwe mbere yuko ugomba gutwara imodoka cyangwa mbere yuko wiga imodoka. Ibintu ugomba kubyiga ndetse ukabimenya kugira ngo ube wahagurutsa imodoka yawe ntugire ikibazo na kimwe. Aka kantu ugiye kugasubiramo kugira ngo utabashije kubifata abifate mu mutwe. Nkuko mubibona dufite pedali zacu ni eshatu. Pedali ni eshatu. Ni ukuvuga ngo iyo ku ruhande namburi yaje, urukumva, iyo hagati ni feri, iyi ngiyi ihera hirya na none ku rundi ruhande ni iki? Ni umuriro, kwagiserira imodoka. Bivuze ngo rero ibi ni byo bintu by'ingenzi ugomba kubanza kumenya mbere yuko wicara mu modoka. Ikindi dukurikijeho ni ukugira ngo twige amavitesi. Buriya ni twiga amavitesi nabyo biradufasha. Tugiye ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ni uguhindura amavitesi cyangwa ni ukumenya amavitesi, uburyo ki wakoreshamo amavitesi yawe. Iki ni cyo kibazo cya kabiri, kandi aka kantu uba ugomba kukamenya ukakabika mu mutwe nimba ushaka kwika imodoka cyangwa nimba ushaka kumenya imodoka. Niko mubibona, iyi ni vitesi ya mbere, iyi ni iya kabiri, sibyo? Iyi ni iya gatatu, iyi ni iya kane, iyi ni iya gatanu, iyi ni reverse. Bivuze ngo tugiye kuzishyira mu bikorwa tuzibereke. Iyi ni rimwe, iyi ni kabiri, kumva, iyi ni gatatu, ayibonye, iyi ni kane, iyi ni gatanu. Kubibona, iyi ngiyi ikaba reverse. Tukahita tugaruka primary. Iyi ni rimwe, iyi ni kabiri, iyi ni gatatu, iyi ni kane, kumva, iyi ni gatanu, tukahita tugaruka reverse. Tukahita tugaruka primary. Bivuze ngo nibi murabimenya. Vitesi ya mbere ni ukujyana haruguru, vitesi ya kabiri uramanura, vitesi ya gatatu nta ngorane zirimo, urazamura gake gake. Iyi ni gatatu. Kane nayo wimanukira gake gake ku murongo umwe ugoroye nk'uko uri kubibona gutya. Noneho gatanu ugatambika hirya ugaheza ukazamura. Reverse nayo ntago bigoye, ni ukumanuka hasi ugaheza hasi. Mwabibonye? Ukahita wigarukira primary. Ibi bintu ntago bigoye rwose. Ngira ngo ikintu cy'amavitesi nacyo murakimenya. Tugiye kujya ku kintu kijyanye n'iki? Na feriyamu. Ngiye kubereka na feriyamu uburyo ki ushaka guhagurutsa imodoka yawe. Ikibazo cya gatatu tugiyeho tugeze kuri feriyamu, nagutinda. Noneho iyi feriyamu ikora ari uko wayimanuye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu harimo feriyamu, imodoka nta hantu yajya. Bivuze yuko rero iyi feriyamu ituma imodoka ihagarara iguma hamwe. Noneho utu tuboro muri kureba aha ngaha, utu ni uturokinga inzugi, rocking no gufungura. Bivuze ngo ariko tugiye kubereka iyi boro uburyo ki ikora. Bivuze ngo iyi ni feriyamu, urayimanura, iyo hano imodoka ihita igenda. Uri kumva? Bivuze ngo kubera ko nanjye itagiye ubu mfashe feri, sibyo? Noneho ikintu bigusaba
wowe iyo uhagaritse imodoka cyangwa ushaka kugenda uyikuramo gutya, wahagarara ukayisubizamo. Wibuke kano kantu kugira ute kugakanda, warangiza ukamanura feriyamu uba uyikuyemo, noneho urongera ukagakanda ukakazamura feriyamu ukaba uyishubijemo. Uri kumva? Aha, none ikibazo cya kane tugiyeho ni ukwatsa imodoka. Uburyo ki ushobora kwatsa imodoka yawe ikagenda. Bivuze ngo nicyo kintu tugezeho, tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakwatsa imodoka ugakoresha amavitesi nababwiye, ugakoresha za pedali nababwiye, ugakoresha za vitesi nababwiye. Mukurikirane ikibazo cya kane. Bivuze ngo tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakwatsa imodoka. Kugira ngo watse imodoka bigusaba kontake, kandi kontake ngiye muri kuyibona. None iyo bigusabye kontake, ikintu ukora wowe cy'ingenzi, uraza ya kontake yawe ukayishyira hehe? Ukayishyira mu modoka. Kontake yawe uyishyira mu modoka. Ubwo iyo urangije gushyira kontake mu modoka, urakata. Iyo ukase rimwe buriya ubutumye ibinyoteri byaka, utuntu nk'utu ngutu twaka mu modoka nk'iradiyo ikaka, kumva, ukaba wakwatsa n'amatara, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo gukata rimwe ni ukwatsa imodoka, uri kumva? Gukata rimwe ni ukwatsa imodoka. Mwabibonye? Nyine urayikase, ariko nyine utuntu na tumwe tuhita twaka mu modoka nka radio n'ibindi. Aha, noneho urongera ukate bwa kabiri. Nukata bwa kabiri barakubwira ngo harabura rimwe kugira ngo imodoka yake, harabura kudemara. Nukuvuga ngo urakata rimwe bwa kabiri kweta udemara. Aha, kano no tubikore kandi neza cyane. Bivuze ngo imodoka yanjye ndayakije, ubu ngubu iratse tayari. Nkuko mubibona, murabona yuko imodoka yatse neza fresh. Kugira ngo mbereke yuko imodoka iri kwaka, reka nzamure udusiga rasi murebe. Abibonye ko imodoka iri kwaka yacu, bivuze ngo rero iyi modoka iri kwaka 5 kwa 5. Bivuze ngo ibi bintu ni byo usabwa gukora kugira ngo umenye imodoka cyangwa umenye uburyo ki wahagurutsa imodoka. Mwibuke yuko ubu ngubu turi kwiga uburyo ki wahagurutsa imodoka, ndetse twahereye kuri manuel kandi duhera ku modoka ntoya. Bivuze ngo ejo tuzaza twiga ku makamyo uburyo ki wahagurutsa ikamyo, uburyo ki wakwatsa ikamyo. Mwibuke yuko amavitesi y'imodoka ntoya n'ay'imodoka nini biba bitandukanye, ariko iki turaje nshinga ni ukugira ngo tumenye uburyo ki wakoresha amavitesi yawe, uburyo ki wakwatsa imodoka. Bivuze nk'uko mubibona mfashe kuri vola, iyi ni vola y'imodoka. Bivuze yuko rero ikintu tugiye gukora rero ni kimwe. Reka mbakopezeho gatonya munyarwandakazi, nujya kwiga imodoka, ikintu cya mbere uzaheraho buriya uzabanza umenye nimba wakije imodoka yawe, nimba nta vitesi irimo. Ugomba kwatsa imodoka iri premier. Ubu ngubu imodoka yacu irimo vitesi. Bivuze yuko rero ubu ngiye kubakopeza ku bintu bimwe bya pedali. Bivuze ngo biriya iyo birangije kwatsa imodoka, nkuko mubibona, nkuko nabigisha bino birenge byombi abantu twakurikiranye cyangwa abantu twari turi kumwe mwari no somo. Iyi ni feri, iyi ngiyi namburiyaje, uyu ni umuriro. Nabibabwiye ngo ndaza kwagiserera umuriro mwumve. Ni ukuvuga ngo abantu twakurikiranye cyangwa abantu twari turi kumwe mwari no somo murabyumva cyane neza fresh, sibyo? Uyu ni umuriro. Uyu ni umuriro rero, iyo wagiseriye hano imodoka irahinda cyane. Bivuze ngo rero iri ni isomo rya kane. Bivuze ngo turaza kugaruka n'irindi somo uburyo ki ushobora gutwara imodoka yawe ugakoresha amavitesi nakubwiye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugafungura inzogera kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo uzajye ubasha kubona amasomo meza atandukanye. Bivuze yuko impamvu Kidasamura ndi gukora ibi bintu cyangwa nagiye mu bintu byo kwigisha imodoka, hari umwe mu bafana banjye bambwiye ngo ntago mwino minsi ngo ntago bari kubona amafaranga yo kujya ku ishuri, ngo nta kuntu twajya tubigisha imodoka. Bivuze ko rero ngiye nkora ibyo abafana banjye bashaka, kandi ibintu byose bashaka ngenda bikora. Bivuze ngo rero impamvu nakoze ino video mu kugira ngo umufana wigize kugira ikibazo cyo kuba atazi imodoka amenye imodoka yibereye mu rugo iwe kutumega dukenya cyane. Bivuze ko rero Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Kidasamura rero ibararikiye kumva amakuru mu gihugu cy'u Rwanda, impanuka zabereye aha ngaha, ibyabereye mu ngo z'abaturage. Kidasamura TV Rwanda ibararikiye kubikurikirana. Bivuze ngo rero kwigisha imodoka nzajya mbinyuzamo nko mu cyumweru nkiremo nk'utu video nka tubiri, kwigisha ikamyo, amafuso, amahoho, ndetse imodoka zitandukanye, amakwasiteri. Bivuze ngo rero ni isomo rya mbere ku modoka ntoya. Murakoze cyane, mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Imana ibarinde kandi ibahereze umugisha. Ciao ciao.